laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe e ka radio laawol kisal nokku kala ko hikkorɗon haara men hiwrike on salminago islam ka kikiɗe meɗen ɗo haara nandirɗen noon e jumaare haray ɗen fotta ka radio meɗen ɗo ɓeydodiren e fi dina meɗen ka e haray jumaare ɓe en invita e sehuɓe men tedduɓe ka radio ɗo ɓe waɗana en yewtore e ko yowiti e dina meɗen ka e haray hande no yirɗon noon ka publicité ji haray ko ustasiɓe meɗen tedduɓe e sagata meɗen kadi miñirawo buy e meɗen sabuna haray ko fanɗuɗo ka duuɓi moƴƴa kono e haray ko si goɗɗo hunjike qur'an haray ɗon na o fanɗuɗo ka duuɓi e donc haray kono ko ɓiɗɗojo buy e meɗen e miñirawo buy e meɗen haray ko on ɗon woni hande ko yembutuɗen ka radio meɗen ɗo inchallah haray min innimo ko saɗi ko tooli e haray nandirɗen noon oɗo ko ustasi Alpha Aliou Diallo woni ko innete e haray ɓe suɓani en ɗo hande fi ɓural alqur'ana no haray ɓeɗo ko paykumɓe e Allah subhanahu wa ta'ala on arsikiɓe hunjagol qur'ana haray kaka meɗen kadi Guinée woni ko ɓe duɗi ko wiyete cimenterie ɗon e duɗal no inne ɗon Darul Fajri woni ko ɓe duɗi e Allah subhanahu wa ta'ala newnani ɓe hunji qur'ana haray ko Sierra Leone kadi ɓe wi ɗon ɓe yaari e ɓe janggi l'école kadi Sierra Leone ton anglais on alhamdulillahi haray no andirɗen no mbuy emen yiiɓe kadi ka Facebook e ɓe représente no Sierra Leone haray ɓe wanno concours ji tati e goɗɗum ɓe anno Guinée yahugol Saudi kono e laatake ɓayno andirɗen noon ka meɗen sa ala sabuji gono toon hay sa heeɓi hunde nden ɓe jatta e juuɗe maɗe e o wattu e concours ɗiɗaɓo Sierra Leone kadi ɗon kadi o heeɓi nden ñande haray e ɓen maɓɓe woni ko feƴƴini e ɗum ɗon kadi laatanoki yaagol haray ko ka tataɓum woni ko ɓe wawi yahude ɗum ɗon ɓe yahuno Dubai ɓe représente no toon Sierra Leone concours international haray ɓe wonno ɗiɗaɓo machallah alhamdulillah haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala on ɗam haray Alpha Aliou ɓeɗo haray ko ɓe maamu e Poore Daka fayda e ñagara fof no jilli sabu naari ɓen maɓɓe hino jogii biro maɓɓe kamɓe ko Poore Daka wonno sonnajo ɓen maɓɓe ko dugulen ka amen toon wonno ko ɓe woni haray ko mawɓe anndaɓe kadi hittinnoɓe fota kadi e fii ka diina e haray oɗo no andirɗen ni haray buy e meɗen no andimo ɗo ɓay haray mo fiinude en ka laawol kisal fii sonnaɓe hisuɓe haray ko kanko ƴettanno en tajwide qur'ana juzu amma e suratu kahfi on e alhamdulillah haray buy e meɗen hino andimo e haray noon no andirɗen noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala no jarribi oɗo kadi yaafela inde oɗo par ce que ko ɓiɗɗo jo'an e donc haray Allah no jarribi ɓeɗo usasiɓe kadi haray koɓe heɓuno lebbi jeɗɗi ɓe nawno no feti e ɗen ɗon fetiji woni sabu e guite maɓɓe ɗen woni ko jaɓa e kono alhamdulillahi musidɓe julɓe tedduɓe hay fii ɓeɗo ɓe yiyaali aduna on guite ɗen jaɓama e kono ɗum ɗon haɗali ɓeɗo wakkiliɓe hunji alqur'ana ɓeɗo wakkiliɓe janggi l'école ɓeɗo wakkili haalaji ɗin fof hiɓe nana ɓe janggi dina kam moƴƴa e malgré ko ɓe ala ko guite hara enen marɓe guite ɓen hiɗen jooɗi ɗo en landota ko hoore men ko juzu jeel woni ko hunji ɗen ko ha honto woni ko jangguɗen en ala tan hiɗen doga gauche à droite subhanallah musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗum ɗo ko waaju wonanden en fappu meɗen e sagataɓe ɓen kadi sabuna ɓeɗo ɓe feƴƴinali duuɓi nogay e jeegoma jeɗɗi e haray ko sagata mo jombali kadi taho e donc haray hande ɓe ari ɗo yewtugol en e fi qur'ana sabuna ko ɗon ɓe ɓuri forude e muɗum e ɓe wakkili moƴƴa haray ɓe walliti kadi julɓe ɓe moƴƴa ko wona seeɗa haray min inni ɓe ko saɗi ko tooli yaafe juuti seeɗa kono min inni on ustad en ko saɗi ko tooli ka radio laawol kisal haray min jonnita o micro inchallah aywa on jarama jazakallah khair mahmouda bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأفضل الرسل نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
مستمعون الكرام والمستمعات الكريمات لهذه الإذاعة لا والاتصال، أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية مباركة، تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم جميعا أينما كنتم، إما في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في إفريقيا، أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج. مسيب جربة تدبه باو إيتو دي الله سبحانه وتعالى دوانو إننا محمد صلى الله عليه وسلم kamɓe e ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe e ɓengureji maɓɓe ɗin fof e sahabaɓe ɓen fof wallitiiɓe ɓe hiika ɗo diina l'islam haa diina kan hewti en tawata ka buɓɓaaki, ka perdaali, ka ɗuytaaka, ka ɓeydaaka. en torke Allah subhanahu wa taala on yo ɓeydu kisal e ɓeeɗo, yo hawtitoyɗen e ɓeeɗo ta aljannatul firdausil a'la. en torke mo ɗum kanko Allah subhanahu wa taala. si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiiɓe radio laawol kisal, kala ka hikkorɗon e nder aduna Allah on fof makko, mi hiwrike on hiwraango l'islam, hiwraango yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna, hiwraango ngo tawata ngon ko gonɗon hiwraango Allah subhanahu wa ta'ala on shar'inani en enen julɓe ɓen, ko gonɗon hiwraango kadi ko hiwriroyi to en ñande kanko Allah subhanahu wa ta'ala on o hiwroy to en ka aljanna. inchallahu hayru hiɗen mari tama o hiɗen tamɗini hiɗen torimo yo naadoy en ka aljanna. ñande naatoyɗen ka aljanna ko ngoɗo hiwraango kadi Allah subhanahu wa ta'ala on hiwroy to en, wano o hollir noon ka suratul ahzab, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. si hiwrike on ngoɗo hiwraango l'islam, mi sanni on, mi tonni on kala ka hikkorɗon ka radio laawol kisal, kala ka wonɗon heɗitorade radio on, woni ko ka application radio on ɗo, woni ko ka Facebook, kala e réseaux sociaux ji ɗin ka wonɗon heɗitorade radio laawol kisal on, haray mi sanni on, mi tolni on. no hajja en makiri noon, yewtere nde suɓiɗen ɗo nde hannde ɓeydittigol seeɗa bere ko Allah on arsiki en kon andintingol, ko yewtugol seeɗa e bere alluhum am fanɗu kunkun fi ɓural alqur'ana on. kono o mawduu mo suɓiɗe yewtugol ɗo, min e alluhum am fanɗu kunkun e gandal am fanɗungal ngal, no satta fi seeɗa haa kami wawata yewtude nde ɗo hunde, par ce que hunde nden ko hunde hettundelam. yewtugol fi ɓural alqur'an nde ɗo deftere nde Allah subhanahu wa ta'ala on tippini e hoore nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nde tawata aduna Allah on fof no andi fi mayre, gila nde tippi heɗi ɗo nde wonaali en koni. gonɗinɗo nde emo gonɗinaande fof no andi fi nde ɗo deftere qur'an. e nder defte ɗen fof kadi woni ko defte ɗe Allah on tippini ɗen, woni ko defte immorde e ko yimɓe Adama ɓe windi kon, alaa deftere hay wootere tawnde no annda fii mum, no humpita fii mayre e nder aduna Allah on haa hewti oɗo Qur'an. donc on anndi ko ɗum waɗi simi wi'i yewtugol am fii ɗum ɗo, haray ko juste haa ɗum anndintina on ko annduɗon
ko juste kadi haa tun mi ɗofto yamirore laawol kisal ayru laawol kisal no andirɗen noon ko laawol peewal e ɓantal. Donc haray miɗo tori Allah subhanahu wa taala on yo arti kam mi wonɗo yewtude on yo taw hara koko hawrodiri kon sawaba. to Allah o longinam mi wonɗo yewtude on mi yewta ko hawrodiri e sawaba newnana kadi jentiɓen e wawa faamude ko mi yewti kon ko hawrodiri kon e haqiqa kala ko mi yewti kon ko tawata kon hara no luutodiri. en andi cheytan no jooɗi takko men ɗo o accata piiji ɗi moƴƴa. donc si a fuɗɗi tun a faalama moƴƴinde o ɓuri ɗuɗude ko la plupart haray cheytan kan kadi ko ɗum ɗo woni o faaletake waɗa. kono haray en ɓeydodiray bere faamu ko woti faami kon inchallah. musidɓe julɓe tedduɓe, sen fuɗɗi yewtugol ti oɗo alqur'an no andirɗen noon taho Allah subhanahu wa taala on o tagi oɗo aduna ƴetten ka woɗɗi seeɗa fii ye waaw faamude ko wonɓe yewtude kon. gila Allah tagi oɗo aduna iɗen andi waɗi duuɓi buy yimɓe buy feƴƴino ɓaawo men enen ɓe tagaɓe ɗo. piiji buy feƴƴino ɓaawo men, histoire ji buy feƴƴino ɓaawo men. Allah subhanahu wa taala on noon ɓayru ko o yurmeteeɗo ko o yiɗuɗo tagore men tawi ko be o humpita en ɗi piiji feƴƴinooɗi ɓe yimɓe feƴƴinooɓe tawi ko be Allah subhanahu wa taala on humpita en fii maɓɓe fii wota ɗum majjan en fiiye en humpito fiiye en anndu mo kanko Allah subhanahu wa taala fii makko fiiye en anndu mbawdi makko ndin e doole makko ɗen e pouvoir makko on kanko Allah manngu makko ngun piiji hawniiɗi feƴƴinooɗi ɗi tawata si tawi ɓiɓɓe aadam ɓen anndiiɗi ɗi waaway ɓe wonande waajo ɓe annda ko honto ɓe hitti ɓe annda ko honto ɓe woni. Allah subhanahu wa taala on ɓayri ko yurmeteeɗo o tippinani en oɗo ɓuran ɓural oɗo alqur'an. en ƴetti taho hara en ƴettaali hadis binelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗi hara en memaari taw ayeji qur'an ɗen en taskike tun enen ɓeeɗo yimɓe taw no wuuriɗen noon feewndo oɗo saayi e piiji ko oɗo alqur'ana humpiti en fiimum en taway wallahi alqur'ana no mawni ko goɗɗo neeɗi wi'ude o yewtay fii ɓural qur'an ko yo wowlu haa alluwal makko ngal ɓaaro ko yo wowlu haa ko anndi ko lanna kono ɓural alqur'ana on musidɓe julɓe tedduɓe koko mawni koko tiiɗi koko hitti fii mum. iɗen anndi e nder oɗo aduna mo wonɗen qur'ana on humpitiino en fii yimɓe feƴƴunooɓe ɓe Allah on adduno ka hoore leydi ɗo wano addiri en ni o yamiri ɓe o haɗi ɓe woɓɓe e maɓɓe jaɓi woɓɓe e maɓɓe salii o humpiti en salii ɓen ko honto o rewduno e maɓɓe o humpiti en kadi jaɓuɓe ɓen ko honto kadi ko honɗum o fodunooɓe kamɓe jaɓuɓe ɓen. tawde noon alqur'ana on humpiti en ɗiɗo piiji ɗi fof majji no waawi en hollude alqur'ana wonaa huunde samakalaare par ce que si tawi hinaano qur'ana on humpituno en ɗum en waawataano humpitaade hayruyɗen sutii ka aduna on fewndiiɗon piiji buy en janngii e yi'ii piiji buy kono miɗo ɓuri e tamƴinaade haa ka alqur'ana on humpiti en ɗon en heɓaali waɗen ɗon kumpitte e hawnaade en heɓaali waɗen ɗon kumpitte e henande en kumpitooɓe buy no woodi defte buy no woodi mo kala no yewtude ko faalaa surtout pewnde o adna ka fewnduɗen ɗo mo kala no winndide ko faalaa wowla ko faalaa sifo e hoore histoire ji feƴƴiɗi ɗi sifora no faalira e no yiɗiri kono
en heɓaali wo alqur'ana on e fensitande en histoire ji feƴƴiri ɗin no laaɓiri en heɓaali kadi ko hoolorɗen wa ko alqur'ana en yewti en kon taw oɗo qur'an no holla e wonde so ndaari imo holla en fii muñal wonde himo yewta en fii développement wonde himo yewta en fii heɓugol needi wonde himo yewta en fii jonnitugol haqqeeji ɗin du'aaɓe henndaade ɗen haqqeeji ɗin hara en ƴettal taw hadis ji nelaaɗo ɗin ɗi ɓe maaki ɗin fii qur'an on en adoray tawo yewtugol ko alqur'ana on humpiti en comme fii mum ko aduna moonɗen ɗo e mum so janngii suuratuji danno ka nder qur'an o yi'i allah no sifii fii yimɓe fennuɓe ko allah subhanahu wa taala on tippini kon allah addi diina l'islam ayru gila neeɓii ko diina l'islam ari annabaɓen ɓe fof maɓɓe wonaa o ma o ɓe fof maɓɓe ko diina l'islam ɓe addi alqur'ana noon humpitiyen ɓe fof maɓɓe ko diina l'islam ɓe addi wonaa fii hannde yiya e woɓɓe no wiya menen ko kaaɗo dina min jokki menen ko kaaɗo menen ko kaaɗo allah ko diina woota pet o addi gila adna on dari annabaɓen ɓe fof maɓɓe ko kan ɗon diina l'islam kadi ɓe nelira no allah on humpitire noon ka suratu shura bada audu billahi min alcheytani irrajim شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هذا آية قرآن الله لي أن باب تكتب أن فطمة موسى عيسى نوح إبراهيم أن باب تكتب أن فطمة بين جنتا كدوم بفيمو بفطمة دين الإسلام بأبدي jonon ɓayru allah addi diina kan iɗen anndi woodu no saliiɓe enen ɓe humpitiiɓe enen ɓe fewndiiɓe ɗo noon kadi si tawii en humpitike en salinooɓe ko honɗum allah wannooɓe oɗo qur'ana si humpitii en ɗum on ndaaray tawon wallahi alqur'ana on ko huunde mawnude ƴettugol wano suratu shu'ara allah no yewti ɗon wonde o nelno annabi nuh e yimɓe makko ɓen kono ɓe fennimo no andirɗen noon suratu shu'ara o yi'e toon kazzabat qawmu nuhin ilmursalin kazzabat adun ilmursalin kazzabat samud ilmursalin kazzabat qawmu lutin ilmursalin kazzaba ashabu l'aykati ilmursalin ma ɗum waslu alayhim naba ibrahim si on ndaari on taway alqur'ana on ko huunde mawnude bal hiɗe weltori qur'an ko qur'ana on humpiti en kon ɓeeɗo yimɓe ɓe fenniino annabaaɓe maɓɓe ɓen kono ɓayɓe fennii annabaaɓen ko honto allah subahanahu wa taala o rewduno e maɓɓe allahu on no humpiti en ɗum ɗon no laaɓiri ka nder deftere makko teddune ɗum ɗo ko juste haa tum waawon anndude alqur'an on piipiiji ɗin fof himo yewti fii mum kala ko bano adama haa toon jini si tawii hara ko fii muñal hollugol neɗɗo no haani muññaade albala'u jiyanay ɗin e makko ɗum kadi allah subahanahu wa taala on ɓanginaniino en no woodunoo yimɓe ɓe o jarribii jarrabuyeeji moolanaaɗi ɗi tawata ɗin ɗon jarrabuyeeji ko tiiɗuɗi kono ɓe muññii ɓe tabiti e hoore ko allah on yamiri ɓe kom ɓe yeddiraali allah sabu ɗum kala noon jarrabuye ko allah jarriborma ka hoore leydi ɗo woni ko nawnaare woni ko borreede jawdi woni ko ɗaɓɓugol jawdi ronka heɓude woni ko wulu ɓerndeeji ko fewnduruɗen kon e oɗo saayi men niini woni ko tooñeede qur'ana no yewti ɗum fof no holli wonaa enen ɓe fewliiɓe ɗo ɗum ɗon fuɗɗi wonde kadi alqur'ana on no tindina en fii jonnitugol haɓɓe duwaaɗo hettude on haɓɓe on so en ƴettii wonde alqur'ana no yewta hakkunde neɗɗo e mawɓe makko jibinɓe mo ɓen
yewta hakkunde neɗɗo tawɗo no jaɓi diina l'islam e neɗɗo tawɗo jaɓaali diina l'islam on en ndaaray tawen ɗum ɗo fof hiɗe weltori oɗo alqur'an ɓayru alqur'an on ko ka Allah iwri hiɗen felliti o yewtata ko tawata hina haqiqa wono Allah won jaalir noon ka suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما تو القرآن no yewtude en hakkunde neɗɗo e jibinɓe mo qur'ana no hollude yo goɗɗo wakkilo teddina jibinɓe mo ɓen ko jonnitaɓe haqqeji maɓɓe ɗin hara o mankali ɓe respe hay ko ɓuri e fandude mankugol ɓe respe hay ko ɓuri e fande ko ɗum waɗi si Allah utilise ɗo mon ɓurkum fanɗude kun tawata kun no ɓuri e fanɗude ko tagaɗo mankirta goɗɗo respe wano wiwgol mo jirɗon maɗum wano ɓen andi ko wiyete uffilla kuma ko juste ɗumannagol tun goɗɗo wano wiwgol mo poro maɗum wiwgol mo yo diru ma hara dow ko mon ɓurkum e fanɗude wona noon fere mankugol mo respe ha feƴƴa ɗon wonde alqur'ana on kadi no yewta en humpita en fii o anna mo fewndi ɗen ɗo e mum fii kala neeɓi ko alqur'ana on tippi kono o humpitono en o anna mo fewndi ɗen e mum ɗo o anna o saa'i men ɗo ko hewtay ɗo ɗi développement ji ɗi wonɗen e mum alqur'an yewtino fii ɗi développement ji ɗi fof majji ayruyiɗen anndi yimɓe attanoɓen tageede attiiɓe en ɓen kamɓe hinaani ɓe wuurirno alqur'ana kadi no humpita en ɓen ko honno ɓe wuurirno ko honno ɓe wonirno e oɗo adna enen mo wonɗen e mum ko honɗum e soñjaaji ɓe feƴƴini ko humpiti kadi wondema o anna mo wonɗen e mum ɗo o heɓoyay oɗo développement mo wonɗen e mum wallahi musidɓe julɓe tedduɓe sen ndaari ɗiɗo histoire ji ɗi fof majji e ko hinaa ɗiɗo kadi histoire ji wonɗi ka nder qur'an waajuuji jami histoire ji hawniiɗi ɗi tawata e waawataano heɓude humpitoowo en ɗin histoire ji si wonaano Allah subhanahu wa taala on en ndaaray tawen ɓural alqur'an on ko wownuɗen fiimu wo en waawataa anndude ittiri mum par ce que piiji goo hawniiɗi o qur'an no wowla fiimum si tawiino hara wonaa Allah yewtuno ɗum ka nder qur'an tawata wonaa Allah o mo hooli ɗen mo annduɗen o yewtata ko tawata wonaa goonga enen en wi'ayno ɗum ɗon waawataa wonde ino possible tellement que ko tawata ko piiji hawniiɗi moƴƴa Allah subhanahu wa taala on yewtata fii mum aayeje danno ka nder alqur'an e Allah on feññini mbawdi makko ma piiji hawniiɗi ɗi o waɗi sifa wano tagugol leydi e tagugol kammu e lettugol yimɓe façon ji ko tawata ko Allah tun waawi lettirde noon tagaaɗo ɗum ɗon no holla en ko mbawdi makko ndin tun kanko Allah subhanahu wa taala on fotata noon ko alqur'an on ari humpiti en ɗum si tawno haranaa ko qur'an on humpitino en kon enen en wi'ayno ɗum ɗo waawataa wonde tellement que ko tawata ɗum ɗon harayno no hawni en haa feƴƴiti kono jooni noon en ndaari en tawi pellet ɗum ɗo sikki alaa siko goonga par ce que e yii Allah humpiti en o addani en preuve ji ɗin wano ko waddino e fir'aun haa fewndo o saa'i mo wonɗen ɗo iɗen anndi fir'aun mo yahi e nder leydi Égypte no woodi ka tawata fir'auna no woni haa jooni tawata a waaway yawde yi'aamo ko qur'ana no yewtuno fii fir'auna wiimo kanko on o ñolata ɓanndu makko ndun ko luttayndu fii yo wonan arooɓe ɓaawo ɓe maande fii yo ɓe anndu kamɓe kadi ko honno ɓe du'a ne'orande Allah ko honno ɓe du'a ɗoftorande ko Allah wii kon fii
wota ko heɓi ko yimɓe ɓaawoɓen heɓumo e piiji buyɗi tawata hinaaɗiiɗo kadi wonde so ndaari ko Allah o yewti fii muñal wano oɗo annabajo makko wiyeteeɗo Ayyub o zarri bonan o nawnaare tiiɗunde nawnaare moolanaande o nawni duuɓi heewɗi tawata annabajo Allah noon mo Allahu o yiɗi ayri ko annabajo mo Allahu on neli e yimɓe mum ɓen tawata noon kadi ko kanko heɓata sifa ɗi ɗo jarrabuyeji hulɓiniɗi nawna waalo jawle mum fof perda ɓenguure mum fof doga ɗum tellement ko sonja on tiiɗi kono ala fen Allah o wi'unomo inna wajadnahu sabira men tawmo ko o muññiɗo kanko Ayyub holli an neɗɗo siko a muññiɗo Qur'an hollinoma awa yimɓe muññiɓe goo kadi ɓurɓe ma wawde muññagol feƴƴiino yimɓe kadi salinoɓe ko Allah wi kon wano ɓe yimɓe ɓe jantiɗen fi mum naane yimɓe Nuh yimɓe Lut yimɓe Shu'aib yimɓe goo kadi ɓe tawata en jantaki fi maɓɓe ɗo ɓen ɗon kadi ɓe salinoɓe Allah o yewti ko honto o waynodirno e maɓɓe ma ko honto o fuɗɗo be maɓɓe ɓayru lannaari taw ɗi on ɗum waɗi si Allah no yewta hen ɗiɗo piiji fof o humpiti hen ɗi ka nder Qur'an o fii enen kadi ƴe en suɓo ɗo ndaara men hoore men ko ɓurani en wo kala ka faala ɗen e clasade e nder ɓeeɗo yimɓe ɓe Allah on jantani en fiimum suɓano ɗen hoore men ndaaren ko honto e mum ɓurani en jokken ɗum ɗon te tawno noon Allah wona o tooñoowo o tagi en o waɗani en haqqille o addani en noon ɗiɗo histoire ji ɗiɗo noon histoire ji ɗi fof majji koka nder deftere alqur'ani yo tonndi on anndi ko woni kon e oɗo alqur'an fiimum no mawni fiimum no tiiɗi fiimum waawata ko sifaade defte buyi Allah won tippini o yewtuno kadi piiji buyi ngalawji hawniiɗi e nder ɗen ɗon defte kono ɗen ɗon defte e yiiɗe sanjama e waylaama piiji buyi ittaama e nder majje tawata ko piiji ɗi Allah wanno ɗi o yewtuno e nder ɗen ɗon defte ɗi rampilasirama piiji goo ɗi tawata wonaa ka Allah subhanahu wa taala on ɗum ɗon iwri ɗen anndi defte atinoɗen fotippaade ayɓe l'islam ɓen jiiɗii defte ɗen ɓe jiiɗiiɗe ɓe waɗii ton ko ɓe faala wadde kon kono oɗo alqur'an noon gila haa kadi ɓippino haa fewndo o sayi ka fewndi ɗen ɗo goɗɗo waawaɗi changede goɗɗum e oɗo qur'an en ndaari en tawi qur'an on ko huunde nde tawata ko iwrude ka Allah subhanahu wa taala on goɗɗo waawataande jiiɓude o anna e développade piiji ɗin ɓe yimɓe piiratoɓe piiji e wawde piiratude développement ji ɗin e yaajude fewndo oɗo saayi haa hannde goɗɗo waawaali bonnude qur'an est ce que fii qur'an hawnaali on ɓayru pellet si ɓe wawnoo changede goɗɗum ka qur'an alaa ko haɗaynooɓe changegol par ce que ɓe defte tippinooɗe feƴƴuɗe ɗen fof majje ko Allah on tippini ɗe kono e yiiɗen ɗon ɓe changiiɗe ɓe jiiɓitiiɗe ɓe waɗii ko ɓe faala wadde kon e majje kono qur'an on haa fewndo o saayi mo fewndi ɗen ɗo goɗɗo waawaali changude hay alif gooto e qur'an itta aya gooto rampilasira aya goo goɗɗo waawaali ɗum ɗen felliti kadi banu adama hay gooto waawataa ɗum par ce que ko Allah on ƴetti aadi o reenay qur'an on o hisinay qur'an on e kala neɗɗo bonɗo ko ɗum waɗi si o holli ka suratul hijre inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu la hafidun Allah o wi'i ko mene woni ko tippini e oɗo qur'an min reenay qur'an on kadi hay huunde hewtatamo donc qur'an gila tippi heɓi ɗo piiji buy bonnama yimɓe ɓen no wadde tout possible no ɓe mutinira goonga kan ɓe insala fenande ɓe faalande yo wuuru ɓe monopolise aduna on ɓe colonise aduna on hara koko ɓe wiiwo marsata e aduna on ɓe noddito hay reweteɓe kono sabu nde ɗo qur'anare nde Allah nelji en ɓayru Allah ko yurmeteɗo
oɗo qur'ana mo neldi tagore nden oɗo qur'ana ɓural makko ngal no mawni ko tawata ko neɓude yewtude fimum e wata yewtude hattode mum hayir tun Allah no addani en qur'an e yii ɗiɗo kawakeji fof e yii issaji e yii façon leediji ko Allah yewti no yimɓe haani ne'orde no yimɓe haani développorde no yimɓe haani jokkirde goonga ɗum ɗo fof koye nder nde ɗo deftere woni tawata haa oɗo sayi ka wonde ɗo deftere nden nde changaka nde waylaka ayeji wonɗe mayre ɗen sa jangi qur'an ko neɓuɗa jangude qur'an on ñande memuɗa qur'an o wallahi a sikkay ko joni fuɗɗa jangude qur'an tel manque ko poti tel manque ko tawata waajuji no nder ton ki tawata ɗinɗon waajuji hara a rewino e majji a rewitike kono ñande rewɗa e mo a ɓeyde ngalɗude tel manque ko Allah soomi kon e oɗo qur'an ñalawji molanaɗi miracle ji ɗi tawata ko qur'ana tun waawi wadde haa hoolo ɗen ɗi hakke ko ɗi tawata fii majji no mawni en anndi oɗo alqur'an ɓural makko ngal ko neɓuɗe yewtude fii maggal e wawata yewtude haa ka ɓural ngal hatti ɗon ko wownugol bere ko annduɗen kon ɗum ɗo fof e memali hadis jiɗinaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yewti ɗin noon fii ɓural qur'ana on noon ko ɓuri kon kadi mawnude ko qur'ana on arani kon ɓettugol hadis o Abu Hurayra fillani en عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامات ثم يقول يا ربي أرض عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا الله أكبر هذا حديث sondari mo o yiyaymo ka sahihul Bukhari e Muslim ɓe fof maɓɓe ɓe filli hadis on ɓe wii si en hewtoyi yawmal qiyamati yimɓe jaɓunoɓe jangude oɗo qur'an jangiri qur'an on no jangirte noon wakkili golliri qur'an on si hewtoyama yawmal qiyamati ka yimɓe ɓen fof dari aani maapi ɗon jiɗi ko honno ngal ñallal feƴƴiranta ɓe par ce que ɓen anndi piiji hulɓini ɗi ngalawji ko woni kon e ñallal ngal nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no humpiti en ɗo e hadis maɓɓe mo qur'ana on aroyta sorta tagaɗo jokkunoɗo qur'ana on ka aduna wakkili jangi qur'ana on ma ɗum finance no qur'an jangire wakkili gollitiri qur'an on bere taga mum on nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no maaki qur'ana on aroyey ka fof dari aani maapiɗon qur'ana on ko ɗo aroyta nde fewta Allah subhanahu wa ta'ala on nde wiya Allah o neɗɗo ɗo jokkunoɗo lan ka aduna wakkili jangilan wakkili faamilan wakkili gollitirilan ɗi terikema Allah teddin fii o hannde mawnin fii makko cuɗumo si Allah o yewtii ɗum qur'an on si qur'an on fewtiningol ɗo konngol e Allah ƴetta ko wiyete kon kufune teddungal hippa banu adama on ko hippe kufune teddungal kufune cuɗaari tawata kala yuuɗo mo nden ñande haray no faala heɓude sifa ko heɓi kon mo kala no yeli nde tawata ko kañum woni ko waɗana ngal ɗo teddungal tellement que ko neɗɗo on laɓa ko hippi kon tun on kufune ɗon iɗen anndi si nelaaɗo maaki hunde tajal karamati kufune teddungal e wawata anndude ko hawnto ngal teddungal ɗon hatti qur'an o yinto wiya Allah ɓeydumo kadi ɓeydu cuɗudemo yilti Allah on ɓorna neɗɗo on kadi coñci teddungal cuɗaari teddungal
ɓornamo labinamo tawata kala yiwɗo mo nden ñande landitotaako ko homɓeni siko jokkuno ɓen qur'ana ni yiwɗo mo wo andiray noon diyet oɗo ko ɓeeɗo jokkuno alqur'an on ka aduna ko ɓeeɗo janngayno qur'an ko ɓeeɗo etotonono hunjora qur'an maayi ɓe hunjaaki qur'an ko ɓeeɗo fontayno wakkilo jannga qur'an wakkilo gollitira qur'an wakkilo finansa fii qur'an neɗɗo on hannde kadi o wona neɗɗo labaaɗo weltiiɗo ɓornaaɗo ko labaa e waawata en annda kadi ko honɗum e ŋariiji allah on ɓornoyta neɗɗo on nde ñannde ko annduɗen tun nelaaɗo maaki hilatal karamat tuɗaariiji teddungal hooti hattata ɗon kadi qur'an o wiya allah mi torike ma o neɗɗo yarlo mo yaafo mo allah on wiya mi yaafike mo seede on mi yaafike mo allah on tigi wiyana neɗɗo on janngu ƴawa no janngiraynoɗaa noon ka aduna no janngiraynoɗaa noon ka aduna ko noon janngirta hannde ƴawa yani ko ɗum neɗɗon haray o autorisama naatugol aljanna o heɓii sans naatugol aljanna o ittama e nden annde e on maafa ɗon qur'an on tefaniimo neɗɗo on o waawi naatude aljanna o iwii e on soñƴa ka tawata fof no aani no maapi no huli ko honno iwrata ɗon ɓay ɗon corruption ala yawgol ka goɗɗo jonnaamo goɗɗum o walle ɗum alaa ton nden ñannde komo allah on ƴawni ɗo wo ƴawata ndaare ɗo sabu ɓural qur'ana on jokkugol qur'ana on qur'ana arii tefanii neɗɗo on o iwii e on ɗon soñjaamo woni e mum o naatika aljanna o yeetaama yo janngu o ƴawa o ittiri no o janngiri wo aya mo o sakkitii janngude o ko haa ɗon o ƴawata o jannga o ƴawa o visita oɗo étage haa o gayna o yi'a piiji fotuɗi o yi'a nemaaji molanaaɗi ko woni ɗon ƴawata hattal ɗon o jannga kadi o hewta e étage hikkitiiɗo ɗon on kadi ko noon neɗɗo o janngirta haa aya ka o hatti o haa ɗon pilas makko hare hatti ka nder aljannatul firdawsil ala se yiltita kadi e hadis goono toon hadis mo nelaaɗo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam maakani en fiimum tawata hadis on ko yani aicha woni ko filli hadis on humpitugol en moƴƴere ko woni kon e oɗo qur'an immorde o anna mo wonɗen e mum ɗo taw kadi عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران رواه البخاري ومسلم en Aisha fillanin hadith ɓe maaki nelaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama maaki neɗɗo wawɗo janngude qur'an waawiri janngirde qur'an on no tippori non no o janngirteeno haray ko kanko e malaykaaɓe tigguɓe ɓen malaykaaɓe ɓurɓe marde valeur ɓen ka Allah subhanahu wa taala ko kanko e maɓɓe wondi ko ɓen reenatamo ko ɓen protégatamo e waɗugol ko allah on haɗi kon ko ɓen ɗon reenatamo immorde e probléme ji ko woni dimbiri kon yarna on haray ko kanko e maɓɓe wondi o windante kadi baraji heewɗi ɓe maati o mo tawata noon ko wonɗo janngude qur'an on kono no sattanimo qur'an on no sattanimo e nder ko janngata kon qur'an on o me'ay no sattanimo janngugol e maaki himo mari moƴƴereeji ɗiɗi moƴƴere aranere nden o woni kon tampude fii janngugol qur'an on o woni kon tampude soñjaamo heɓata on ka janngugol qur'an ka etagol fii prononcegol ayeje ɗen hara no sattirimo imo mari nden ɗon moƴƴere watti noon kadi e moƴƴere ko janngoowo qur'an heɓata kon kadi en anndi oɗo kadi no mari moƴƴereji moolanaaɗi ɓural oɗo alqur'an hadis goo kadi mo nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama maaki on ɗon hadis kadi ko Abu Hurayra woni ko fillani en hadis on عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أبو هريرة في من حديث أوي للا محمد صلى الله عليه وسلم أنا ماشي يمت موبو نرتا سودو جياندو اتشودي الله hara hiɓe janga alqur'an hiɓe jannidira alqur'an on hakkunde maɓɓe si wona Allah subhanahu wa ta'ala on tippinay e maɓɓe ko wiyete kon deeƴere puttu ɓernde allahu on suddirayɓe yurmede makko nden kanko Allah allahu on ma ittay malaika ɓen ko reena ɓe e ngal tummodiral maɓɓe ngal ɓe woni ɗon e mum reena ɓe kadi si ɓe yiltike kadi ka programme ji maɓɓe nde tawno noon ɓe tumbodiri fi hunde mawnude ɓe waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi ɓe waɗi ko welata Allah ko ɗum waɗi ka sakkitorde hadis ɓe wi'i wa zakarahumullahu wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullahu indahu allahu on janto fiiɓe yimɓe ɗon o yewta fi maɓɓe ka makko kanko Allah o nodda malaika ɓen o wiya malaika ɓen ndaareɓe jiyaɓe an ɗo ndaareɓe mi tumbodiri no janngude deftere nde mi tippini nden hiɓe jangnidirde deftere nden hakkunde maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala on waɗa malaika ɓen kadi seede e riwaya goo Allah o waɗa malaika ɓen seede wondema malaika ɓe yo seedito ɓeeɗo yimɓe mi yurmama ɓe mi yarlike ɓe mi yiɗiɓe mi fodiɓe yamde ɓe hewtitanga ɓe heɓay ko wiyete kon ɓuttu ɓernde e hadis goo ko noon riwaya on ardi ka sakkitorde hadis oɗo hadis wa zakarahumullahu fi man inda joni sen ndaari ɗiɗo hadis ɗi oɗo hadis kanalaɗo maaki ɗo tuntaho wa ghashiyatuhum rahma yurmede Allah nden haray no suddi ɓe ɓen andi ko ɓural mawngal yo yurmede Allah suddi yimɓe hiɗen andi ɗum ɗon ko ɓural molanangal non ngal tawata banu adama o wata andude ittiri maggal o wawata andude ko ha honto yurmede Allah nde yaaji par ce que si innama yurmede Allah nde suddi yimɓe haray ɓen ɗon moƴƴereji ɗin fowji ɓe tijji probléme ji ɗin fof kadi hiɓe tijji kadi ka Allah won dandi ɗe a hollugol on kadi toujours ɓural oɗo alqur'an mo wonɗen e mum Abdoullahi bun Mas'ud kadi no fillani en hadis tawata hadis on no yurmi moƴƴa so ndaarimo on taway hiɗen haani weltorde o qur'an hiɗen haani valoriser o qur'an hiɗen haani ɓamtude fi o qur'an mawninen fi o ɗo qur'an ɓayru ko allahu on taho adi mawninde fi qur'an on an Abdullahi ibn Mas'ud رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل الله أكبر هذا حديث يرمو موجة عبد الله ابن مسعود وي ñande goo imo wondi e nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo wiimo yo jangamɓe qur'an Abdullahi Mas'ud wi nelaaɗo mi jangane alqur'ana koye maɗa tippi nelaaɗo maaki no welanmi min kadi nde mi nanata qur'ana on no jange nde mi nanata nde hara wona mi woni jangude
an asma'ahu min ghayri nde mi nanata nde ko tawata o naa mi woni janngude miɗo yiɗi ko yimɓe ɓen janngata ko min kadi mi nana. Abdoullahi ibnu Mas'ud o wii on sumanna o puɗɗi janngude o janngi haa o hewti oɗo aya ka Allah on daali ɗon fa kayfa ida ji'na min kulli ummatin bi shahidin o honno noon si men addoyi e kala mofte seedejo ko seedito e hoore ɓen mofte ɗon ko ɗe wanno kon wa ji'na bika ala haula'i shahida an kadi noon Muhammad min addoye noon an kadi ya seedito e hoore ɗe ɗo mofte ma. Abdoullahi ibnu Mas'ud o wi o ɓanti hoore makko nden o ndaari e jiiɗe nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓen no silude gonɗi yani nelaaɗo wulli ɓe wulli sabu aanangol ɗe ɗo mofte lutti e ko tawata kon tun alqur'ana wulli ni nelaaɗo enen kadi iɗen haani anndude oɗo alqur'ana rondi ɓural moolanangal par ce que ko ɗum ɗo ko alqur'ana jannga kon nelaaɗo wulli ko tawde woni ɗen ko hawni ɓe ɗen ko maapini ɓe ɗen kadi neema moolanaaɗo e hoore tagore maɓɓe nden si hawri woni tagore nden wakkilike ɓe jaɓi ko diina taw wi kon ɓe gollitiri ko qur'an o wi kon haray ko e neema moolanaaɗo woni ko mofte nelaaɗo ɗen Allah on woni ko bagori mofte nelaaɗo ɗen ko neema moolanaaɗo te ndaari ɗiɗo hadis ji e ko yewtuɗen kon ko adi ɗen ko yewtude no Allah on humpitiri en noon fi yimɓe ɓen ka qur'an e ɗiɗo hadis ji kadi ɗi tawata Allah on nelaaɗo on humpiti en ko haa honto alqur'ana mari valeur ko honɗum e neema Allah on marani neɗɗo jaɓuɗo wondi e qur'an on jaɓuɗo eti wakkili fiino jangira qur'ana fiino waawira qur'an en ndaaray tawi wallahi qur'an on ko ɓural moolanangal ɓural ngal tawata en maraka heɓen wa maggal wona noon fere heɓen ɓuri maggal en maraka heɓen hay ko fotata wa qur'an on mawnude e hadis goo kadi nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no maaki hadis daɓɓo pot mo tawata en to emen maara buy emen no hunji hadis on ɗon hadis kadi ko Sayyidina Usman woni ko fillani hadis on عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نلادو محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان ماكي نلادو ماكي حديث مأبه وقولي مؤد امون on fowmon o jangudo alqur'ana on o yilti o janni qur'an nelaaɗo maaki ko ɓeeɗo ko ɓen ɗon ɓuri moƴƴude ko on ɗon ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen on fow e mon ko on ɗon ɓuri moƴƴude par ce que ko ɗum ɓeni hayrukum ko ɓuri moƴƴude e mon man taallama alqur'an ko on anndiniiɗo qur'an haa gay ɓeti fiino janngira qur'an waawa qur'an fa allama ko anndini kadi qur'an on bere ko waawi kon o wakkili o walliti yimɓe ɓen bere possibilité mo Allah on jonni mon haray musidɓe julɓe tedduɓe te ndaari ɗiɗo hadis ji on taway no haanani en enen kadi ta wakkilo ɗen no heɓiren ngal ɗo ɓural mawngal no heɓiren oɗo neema mo Allah on fodi si yimɓe ɓen hewtoyi kadi ka yawmal qiyama naatugol maɓɓe aljanna on jaɓugol maɓɓe lette Allah ɗen koko ɓe jokkata kon oɗo qur'an okkeede malal luttayngal ngal tawata kala ko banu adama on faalete immorde e piiji welayɗimo ko welata wonki makko immorde e fijindaaruuji e kala ko welata tagaaɗo no Allah o yewtirno wa fiha ma tashtahihi l anfus doka nder aljanna ton kala ko welata wonki wallahi musidɓe no haanani en enen kadi ka ɓeyden wakkilaade moƴƴa toroɗen Allah yo allahu on tawnu en e yimɓe okkoyteɗen ngal ɗo malal en heɓi noon ngal ɗo malal wo
si tawi woni en wakkilike en jokki ko Allah o wi kon en jokki ko Qur'an o wi kon en wakkilike en ɗaɓɓiti ko honɗum Allah o yewti ka Qur'an ko honɗum o wi si o waɗi ɗum ɗo o okkayon nema makko on ko honɗum o wi kadi si on waɗi ɗum ɗo ma so woɗɗitike ɗum ɗo o danday on lette makko ɗen ɗum ɗon fof no ka nder Qur'an yewtugol fii ɓural Qur'an e gandal am fanɗungal ngal e saa'i men fanɗuɗo on wawata en newnande haa ka yewten ittiri ko yewta kon fof immorde hadis jinelaɗo e ayeje Qur'an ɓe tawata ko ayeje ɓe mu'jisaji molanaɗi ɓe ɓure buyjanta e nder mum wono Allah o yewtirta no wonde alqur'ana on ko ɓural ko ngal ɗon ɓural haana mantorede ka Allah ko ngal ɗon ɓural haana weltorede ko ngal ɗon ɓural tagaɗo haani weltorde wano holliri en noon qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa hayrun mimma yajma'un wi'u ko ɓural Allah ngal e yurmede makko nden ko oɗo Qur'an Allah faani ɗo wi'ugol ɓural makko ngal ko ngal e haani mantorde ko ngal ɗon ɓural ɓuri mawnude ɓuri moƴƴude kala ko ɓe mooɓata immorde e jawle aduna immorde e programme ji aduna ɗiɓe visani ko Qur'an on ɓuri mawnude e ɗiɗo piiji fof majji ɗi banu adama won ɗaɓɓude ka hoore leydi ɗo ko Qur'an on ɓuri ɗum fof mawnude oɗo ko aya Qur'an mo Allah on ɓanginani en fiimum mo Allah on tippini aya wonɗo ka suratu Yunus donc haray miɗo ɓuri tamɓinade sayi on ɗo woɗɗa hande kadi de toutes les façons haray musidɓe julɓe tedduɓe mi torike on mi wasike hoore am mi wasike on ɓeyde wakkilade jokken Qur'an on ɗaɓɓiten ɓural Qur'an on ɗaɓɓiten ko yewta kon ka nder Al-Qur'an wakkiloɗen haa heɓen ngal ɗo ɓural hara en daɗaali heɓude ngal ɗo ɓural ɓayri yo Allah dandu en tawde hara wona e yimɓe Al-Qur'ana ɓen jeyoyte ɗen haray en heɓi muskila molanaɗo nde tawata noon kadi hara muskila mo heɓuɗen on ko muskila mo lannata wata Allahu subhanahu wa ta'ala en tawnu en e ɓen ɗo yimɓe fannoyteɓe heɓugol ɓural Qur'an on yo Allah tawnu en e heɓoyay ɓen ɓural Qur'an on haray o yaafotona moƴƴa mi jonnita hikko am ɓen ka radio laawol kisal micro on kala ko yiwɗon ga ko fanɗi wo ko fanɗi ko tawata no hawrodiri e haqiqa haray ande ko immorde ka Allah kala ko yiwɗon ga kadi ko tawata faljere no e mum ma ko tawata on faamali ande ko immorde e fanɗugol gandal wonɗo yewtude on haray miɗo tori on yaafuye moƴƴa yo ƴettu ko ɓuri moƴƴude kon haysi ko hadis goto pet yiwɗon ɗo mo faamuɗon mo convainci ɗon e mum ma ɗum aya Qur'an goto pet haray on ƴettay gollitiron tora on olla yaafuye min wonɗo yewtude on kala faljere komi waɗi e nder yewtere am nden haray mi jonniti on micro on assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ Alpha Aliou Diallo barakallahu fikum yallahu lan ɗon yoɓon joddi muɗum ndi waɗa joddi muɗum ndin aljanna o waɗana heɗitiɓɓen fof kadi yimɓe ɓe tawata himo mantifi muɗum ko deftere makko wisi ɓe nani konngol ngol ɓe gollitira hara waɗaring e ɓe yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala on kambani o wisi tawi yewtama ma janngama e dow maɓɓe ayeje makko ɗen ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe wiya ɗum ɗo ko tindi aramɓe haray o yewtiɗo ɗen hannde yewtere nde tawata e jama on no haani ɓeydugol taskagol andita wonde haray e goto mara hujja yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko wirta ko ɗum ɗo haɗi o wawa faamude ko wiyete kon l'islam hannde l'islam on o weeti si goɗɗo woni maamum o yewti tawi wonɗo Australie jentoto tawi wonɗo Japon jentoto
holli wonde haray Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓeydi yaññude ko wolno kon fi muɗum ko deftere makko woni alqur'ana teddunde nden haray ɗen toro jama on ɓeydugol wakkilagol e janngol ndeɗo deftere wono Allah wiiri noon mo jangi ndeɗo deftere wonay ko ɓernde makko annora mo jangi ndeɗo deftere wonay ko ɓernde makko ɓuttu ɓernde mo jangi ndeɗo deftere Allah heedindinayi hakkunde makko e yimɓe ɓe gonɗinaari ɓen Allah ɓe gonɗinaari ñalaande sakkitiinde heedode woni barage hakkunde maɓɓe alladina yaqra'una alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura ko ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala on yewti en ko deftere makko teddunde haray on weltanama fota fota e jama on fof kadi no weltana hino jarna hiɗen andintina ko wonno ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen Hajja Fatoumata ñippi wondude Cheikh Mouhammad Aliou Bari e Cheikh Alpha Oumar Diallo ko wonno ko micro ko Cheikh Oustaz Alpha Aliou Diallo depuis Guinée Conakry haray wonande information ji ma kala ko on tigi faala humpitagol ko Facebook Laawol Kisal ma ko radio Laawol Kisal haray inchallahu ɗo wawi contactude ɗiɗo numéro ji son contacti ɗiɗo numéro ji on wawa heɓude information ji ɗi faala ɗon ɗin ɗum woni numéro ji ɗin ko 0032 492 80 19 65 ɗum woni 0032 497 11 80 11 haray ɗiɗo numéro ji si tawi goɗɗo contacti ɗiɗo kala ko faala humpitagol ko radio Laawol Kisal ma ko YouTube ma ko Telegram ma ko Facebook haray o wawa heɓude information laaɓuɗo inchallah haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hulan ɗon waɗan en tumbodire meɗen ɗen fof tumbodire waɗade barki o itta kala ko wiyete cheytaniji hakkundeji meɗen o moƴƴina gurdam meɗen ɗan o moƴƴina battane on o okkora en timmodeji moƴƴi o okkora en e aljanna makko towu ɗon o arsike en enen e mawɓe meɗen ɓen fof taranoyeede metelli ɗi tawata ko sabu yanganagol alqur'an ɗo gandi musidɓe julɓe tedduɓe yawmal qiyama Allah waɗanay mawɗo yanganiɗo ɓiɗɗo muɗum fiyo hunjo deftere Allah nden metelwol tawangol jalbi ɓuri lewru ndun e nange ngen e koode ɗen si hawtitama o lando hoore makko ko honɗum waɗanimo ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on nula ewnotoɗo ewno wonde ko golle makko moƴƴe ɗe o waɗno ɗen hunjingol ɓiɗɗo makko on alqur'an ma yanganagol fiyo ɓiɗɗo makko on faamo alqur'an ma ɓeygure makko nden e ko sabu nden moƴƴere ɗon Allah woni ko yoɓirimo ɗum ɗo yo Allah arti ko en enen ɗo fof waɗano yeede sifa ɗum ɗo haray hiɗen lando si tawi ustad en no mari tan jaabagol lande seeɗa ko yowiti e mawdu on ɗo haray hiɗen udditana jama o lande ɗen si tawi kadi hara tan maɓɓe on permettata ɓa haray jonde nde juuti haray ɗen toro jama on yaafuye inchallahu ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hulan ɗon reenu fokkutuɓɓen ko hajju fof wonde ko e reenugolɓe e jaɓanede hajjuji maɓɓe ɗin e faalaɓe yahude eɓe yahuɓe arti faltaɓe yiltitagol yo Allah hulan ɗon newnanɓe feere muɗum nden yo Allah waɗu barke e meɗen haray meɗen lando ustad tawi on waway uditande en ɗo lande seeɗa inchallah Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal